Hey, sanibonani wengane zakuthi ngibingelele ekuseni njena. Bafowethu, ngicela uma ungaka-like ungi-like-ele uma ungenankinga ungifolowe. Danko. Ngane zakwethu. Njengoba nazi ukuthi umsimango akasekho kuyimpofana ngokusemthethweni akusesiwo amampunge. Okusho ukuthi-ke amagemini esizowadlala kule sizini okungenzeka singadlala amagemu ngoba i-league game iphethe nje amagemu awu-30. Ya, 30 game kwi-league. Kube-ke amakhaphu-ke engicabanga ukuthi-ke all in all nje amagemu singacishe sidlale amagemu awu-50 mangicabanga esewonke nje. Makungenzeka nje ko-CAF i-chips iqhubeke yenza kahle. Singawadlala amagemu awu-50 or 45 plus lapho. So amagemu esizowadlala-ke iy'ngane zakwethu njengoba sivula kusasa sivula neKruger United, yabo. Nayo-ke i-defense yethu esithembele kuyo kakhulu yiyo le. Isizathu nje uDokler engekho lapho, uDokler akakabi fit, yabo, akakabi fit. Yiwo-ke ama-centre back original lawa. Njengoba-ke uCross sekubuya ngathi uCross-ke sebefuna ukumfaka phakathi uCross, kodwa engingacabangi ukuthi-ke le izohamba hamba isebenze ngoba uFrost akasuye i-natural left back, so uzohamba hamba etshengisa ukuthi akakwazi ukudlala kuleya position, yabo. So kwamanje kusase-early uFrost ukuthi singamfaka as a natural left back, yabo, ngoba kuzohamba hamba etshengise bengene ngaye, yabo. So kulamajita lawa uMiguel singambali futhi uMiguel kakhulu ngoba uwumuntu ongadlala igame namhlanje izodlala yakusasa, following game sesuspendiwe i-yellow card. So uwumuntu othanda ukuthola ama-yellow card angenasidingo, yabo. So uwumuntu othanda ukuthola ama-yellow card angenasidingo. Bese kuba ile mfana lo osanda kubeka ku-Stellenbosch uMoloi-Sane lo. uMoloi-Sane uyi-good player bafethu, angifuni ukuqamba amanga. Kodwa into ezoshaya ngaye-ke kuwukuthi usakafika ethimini. Akakajwayeli and ukuthi ajwayele kumele adlale, and ukuthi adlale kumele enze ama-mistake ukuze ajwayele. Ngeke ujwayele iphutha ungalenzi, yabo. So ujwayela ngephutha ukuze ufunde ephutheni lakho. So yabona saseney'nkinga ey'nkulu esabhekene nazo-ke. Ya ukwinika last season udlale kahle kakhulu iy'ngane zakwethu. Ya besicabanga ukuthi futhi mhlawumpe akalimalanga besingamnikeza i-defender of the season, kodwa ngebhadi-ke wahamba hamba walimala. Injalo nje iy'ngane zakwethu, izinsizwa esiy'thembile-ke lezi eniy'bona la esithombeni. Danko.